Sibai ule Wen hi November ni somni sang ni le somni pahni Sunday nia nimin lam khan kan news te kan ti chu man lo wangin Wen Sunday nia lo chuanga ya ngai thatu te in mi sia thiam na kan nge ne Chin State tanin tai region le Sagaing region ate sipai somrok pakwan thi thu hianin bulhan tan taila ama sa in Chin State lam lo thirila Chin State aninga chung in kana sipai somthum velan thi Chin State ta firfiak sipai te omna mun khat ti bol kem chu ninga chungin drone in bom tum zathum chuang an thlaka firfiak sipai somthum velan thi thu CNO CNF 10 thu chuan siam November ni som panga tu darnga le chan ve khan Chin National Organization le Chin National Front CNO CNF 10 ti bol kem hilak tumin ral thuam lian le te ba ka drone mangin boman thlak boka firfiak sipai lampo in ral thuam lian ka let ve boka wangin darkar thum chuang in ka pa dar ko vela jet fighter in tum thum bom thlakin tlai daruk vela po jet fighter thovin tumli bom thlak le ni atum hina bom thlak na hian an pol te omna ti bol kem bulloka tlak wangin chena in pahnia kang chia hemini November ni som pariata firfiak sipai beitu ta hi ZFU te PDF Zolen te CDMC yin te le Chinland Joint Defence Force CJDC te an nia firfiak sipai pariat velan thiani atuk November ni som pariat jingkar le chonudar ni vel khan nasataka in kab le in firfiak sipai lam hi tur zo kan tan le wangin dar ni le mini somnga panga vel khan MI-35 Indo helicopterin mini somni chung vela ka puya ani ni na November ni som pariat ni hian firfiak sipai pangan thile ni tin hemini vekhian kalimio lama po CNDF battalion khatna division thumna le CDF KKG tana firfiak sipen ka na a sipai pakhat thi in pakhataliam ve bokani November ni som paruk tu dar ko le chan vele chonhodar ni vel khan ral thum lenin an kap tona dar thum le mini somli panga vela MI-35 helicopterin mini somli panga chung vel an ka pui le a Zanlama Mountain Eagle Defence Force MEDF 10 bai pui ve in drone in bom voi tam tan thlaka ani thumna November ni som pasari ni hian firfiak sipai parukan thia hliam tor po tam takan omani ani lina November ni som pria jing ma taka CNDF 10 firfiak sipai te kem hin bai vele a firfiak sipai lampo in ral thuam lian kap chuak na sa hemini ani lina hian firfiak sipai lam mi palian thi bel le ni ani nga na November ni som pokatu darnga vela tangin tibol kem lak le tumin CNDF 10 kap le a firfiak sipai lampo in an ke man chan mai lo nan thei top chuain jet fighter tum ni lai thlok kual le a Indo helicopter panga lai mangin chokmadar somvera tanga chundar khathengin nasa takiran kap le a CNDF te hi CDF lautu 10 pui bomin an ka pui ve boka chuti lai chuan tibol kema sipai thi te le hliam tuar te chu kalimio sipai damdo in laman phurani tlaidar nga vela tibol kema sipai in chobel le tum firfiak sipai te chu tibol kem bullok tibol khochunga CNDF 10 lambunin ka pa darkar khat chuangan in ka hnuwa firfiak sipai lam hemi parukan thi bel le ani tlaidaruk le chan ve a chuan sipai te hian tibol khuwa chen in ten hal tan ti ria tania ninga chung in ka na November ni som panga tangni som pako chungin tangrol polamin drone in bom tum zathum chuan thlak mana firfiak sipai somthum velan thi ti in Chin National Organization 10 thu chuan siamani chuba ka Sagaing region Miang Township a firfiak sipai lam sipai chobbel turakal sipai motor som pariat in zui po tumthum lai lam buna len mai nan baina a sipai som velan thi thu CDSOM 10 thu chuan siam November ni som pakatuk dar som pakhat le mini songa panga khan miang khopui pan na peng thuam le ala kapa inkara M2W te siam bom ka chu achin sipai motor in zui hian baitana sundar som pani le minin nga khan Chang U Township nari kan le ngasin inkara bom somni pani lai nan baile a dar som pani le mi som panga a ngasin khobulan bainon le a chuta chon sipai som velan thita ani hemituma firfiak sipai beitu tangrol pol ta hi an thanem khop maya CDSOM pola Eagle Force te miaw maiche battalion M2W te Black Eagle Defence Force MMU te Mimiu Civil Revolution Force CRF Mimiu te People Defence Force Mimiu MMU PDF te Mimiu Lightning Guerrilla Force te Mimiu Township LDF te miaw Union Army te Sagaing District Battalion Ruk Division ni na tele Miang Township
Public Defence and Security Organization CDSOM te an ni tin Sagai Region Chang'u Township a po sipai motor inzui bayania sipai somni le pathuman thi Sagai Region Chang'u Township a November ni som pakatuk dar kuavel khan mungyua khopuya sipai motor thirbang nei pahni in pet kong miau khu a lutin silayan tongpong ka chiama chumi hnu chuan Chang'u khopui lama let lea landmine thian fai turan kallain PDF 10 landmine ti puakin an lo baya sipai somvel an thi dar som le mi som panga vel khan khin mun kholam huan pakhat bula landmine an zon lain PDF 10 landmine ti puakin an baya chuta chuan sipai palian thile dar som le mi somli panga apo khin mun le angchian ta khu inkaran baile a sipai pangan thile chhun dar som pani vela chuan Sagai IB somthum pathuma tanga kal chuak sipai motor inzui somni chu gwe pinto le na di kan khu inkara landmine parukinan baile a hemi tuma sipai thiza thian la fin fi a thairi lawani taida thum le chan ve vela chu motor somni velin zui chu angchian ta le khin mun khu inkaran baile a tlaidar nga le mi somnga khan nadi kan khobula duty sipai holam ke kalte po landmine nan baile a chuta chon sipai palian thi bel le ni hemi tuma firfiak sipai beitu tangrual pol ta hi Chang'u Township LDF te Mungyua District Battalion rukna takai hruain CHU PDF Division Thumna Division Lina Division Ngana IGF Mungyua te Division Rianna PGC MMU tele Chang'u Defence Force CDF 10 ni chuba ka Mungyua apo sipai motor som pani inzui bayania masa sipai thizat anla fin fia thairi lo thu CHU weapon installation tenan soya suibulama apo Saikhun kho police station atanga zu lai tura bike paliakal chuak sipai le police te chu November ni som pakotla idar nga le mini somni pani khan PDF 10 landmine nan lo baya sipai pakhat thi in pani an hliam ti ria tani tin tanin tai region thawele thiki inkar konga kekal firfiak sipai te po November ni som pakotuk dar kwa le mini somni pariat khan wokong khobula thawe LDF DPDF te Tamani Guerrilla Force le ko tule army tenan lauka pa sipai pakata thi ti ria tani Lasu Township ko kan MNDAA tele firfiak sipai te inka ana sipai somthuman thi Sian State Lasu Township ko kan MNDAA tele firfiak sipai te inka ana sipai somthum velan thi thu the ko kan new satanga ria tani November ni sompruk tuk dar sari le ni somli paruk khan ko kan MNDAA tele firfiak sipai force somsari vel ke kalte chu Lasu Township nan pong khobula MNDAA 10 landmine nan lo baya amala makal firfiak sipai som pathum chu amuna thinghalin mi som panga velan hliama tun thatir lampo khan Lasu khopui che velan lo kap to a chuta po chuan firfiak sipai pani thi in parukan hliama MNDAA lama po mi pakhatin hliama tuarani chutiang vek chuan tanin tai region tanin tai township thongdo khokianga military council LIB zangale somruk pakhat chu November ni somparuk tuk dar somvel khan mi district battalion nina company khadna te tanin tai UNG le PDF tangrual pol tenan karona firfiak sipai pahnian thi PDF lampo mi pahnian boral thu tol chung PDF tenan soya an soidan chuan kaini chuan ral thom lian le tein kan ka pa kan van duaya kan sipai pahnian borala wangin kan hnung tolani tinan soi chu in kana chuan mi district battalion ni company khadna vice commander in chief ten thi thu ria tani November ni som pasari chonudar thum le mi somli khan Mogwe region pakhau ku township operation nei firfiak sipai motor pani chu landmine pali manga ben nia mi palian thi mi pani chon ke ale an maya na takan hliam thu nagang in naw rol rala chapol ten thu chon siamani tin Sagai region Chang'u Township November ni som pasari chomdar som pakhale mi som panga khan topu khuwa tanga mar lama bike nenakal piusothi pol mi somni panga te chu CHU PDF division ngana IGF Mungyua 10 bominan lo baya piusothi pol mi pangan thi thu CHU PDF tenan soi an soidan chuan landmine kan baina sipai kai bu mi pangan thia liam tor ten boy puila in silain tongpong ka chuti lai tak chuan bom pani ti puakin kan bai non le a piusothi pol hau chun ngoi takmak chumi hnu lok chuan Mungyua lama tangin ambulance lo thlenga
mi thi ruang le hliam tor te chu ron thiar ti an soi piu so thi pol bai tu tang rual pol ta hi in mortar guerrilla force mungyua IGF te CHU PDF division nga na IGF mungyua le chang'u revolution ten ni chau thu le khin u lama khwal tu firfiak sipai te le PDF te in ka pin sipai somni velan thi Mogwe region chau thu township military IB somnga panga som pakhat le zale pakhat atanga force somkwa pathum te chu November re som pali zan khan letpan khuwa zan an riaka atuk November re som panga somadar som le achan ve tangin letpan khuwa hi hal tanin letpan khuwa pui thiam le tual chung mi pathum te chu phota na mangin an throi chuaka chung ho chu chau thu PDF YRPA tanan chan chuak ti ria tani chonudar ni le mni somli khan chau thu PDF YRPA district battalion riadna battalion kuana te so PDF district battalion thumna division nga na te so PDF battalion ni na YRPA te thilin PDF district battalion li na te the youth force so le chau thu te YDF so te CDF kan palet te le pau PDF alliance force tangrual ten let pan khuwa in kul firfiak sipai ta chu ral thuam lian te ral thuam te le rona tang te bom thlakin darkar ni chungan baya chumi hnu chuan firfiak sipai te chuan let pan khuwa chu sanin pasau kholaman lut le a pasau khuwa chen in te po hal zelin pasau khothlang lamram hnuai laman kalti ria tani atuk November ne som paruka pasau khothlang ram hnuai lamakal firfiak sipai ho chu miyo machin khuwa lutin puithiam sikulan in kul le a chomadar som pakhale achan ve vela PDF tangrol polin metar zavela hla tangin ral thuam lian le tenan kap le a ui cholam hian ator zokan tana wangin miyo machin khuwa hin chu asan le ti ria tani PDF tenan baina hian firfiak sipai lam hi tembera mi somvelan thile ti in PDF YRPA ten thu son siamani 10 November ne som pasari tuk daruk le achan ve vel khan yeu khopui tanga force som sari vela kal chuak firfiak sipai te po yeu khopui chon hnuailama om ngiong pin chian se chi khuate mayan in khuwa le kongta khuwa ten lu chhole wangin chundar khat vela kongta khuwa angta khuwa le suyamin kho inkara PDF tenan kap le a chuta chon sipai som velan thile ani khinu PDF thupong tu budget satina soidan chuan yeu khopui tanga tukin jingkara chuak ui chawrual force som sari vel ten khin u khochim thlang lama ngiong pin chian te se chi khuwa te mayan in khuwa te le kongta khuwa ten lu chhuan nuin kongta aungta le suemin kho inkara chundar khatvel khan kan ka pa ui chaw somvel chu hrem huna kan thon tina soya he firfiak sipai beitu PDF te hi khin u local guerrilla force KUGF te le joint force ten ni ti ria tani Indo tang sipai in kana battalion commander Lieutenant Colonel Thainlin Sanatalin sipai tam takan thi Sagan region Indo tang sipa November ni sompariat jing chhun le tlailama in kana military council lam battalion commander Lieutenant Colonel Thainlin Sanatalin firfiak sipai somni velan thi thu Indo revolution RI le KIA tenena tanga ria tani firfiak sipai force za somnga vel tele KIA le PDF te chu nimin khan tum thuman in ka pa military council lama hian battalion commander Lieutenant Colonel Thainlin Sanate arsipani bel captain pakhat le officer rang kai te pon thinwala hliam tuar po tam takan om ti ria tani KIA tenan soidan chuan battalion commander Talin sipai somni vel leya let thalin an thi tin an soya firfiak sipai ten in ka ana thi Lieutenant Colonel Thainlin Sana ruang hi helicopterin michina laman phura ama hi terueng khomenia firfiak sipai hruai tu min ang hle security tan po a mo phurna halola to tu ni thu Indo revolution IR tenan soi bokani suebu pakhau kule demo sowa firfiak sipai soman thi Sagan region suebu township ko khuwa firfiak sipai kem chu November ni sompariat jing dar ni le mini somnga pariat khan PDF 10 bominan baya an bai hnu loka kem chunga sipai le piuso thi pol ten silain tongpong ka chiama chumi hnu chuan pon an lo chuaka chuti lai tak chuan PDF 10 an bom kam dangan ti puak le a chuta chuan mi pathum thi in mi somvelin liamna takan tuar le ti ria tani tin Magwe region pakhau ku university in kul sipai le piuso thi pol te po special guerrilla force FGF pakhau ku ten M79
40mm le vompo bom panga inan voma sipai lam mi pangan thi thu SGF pakau ku ten thu chuan siama tin kaya state Dimoso township simatawnga inkul firfiak sipai tepo KNDF battalion sarina battalion khatna le battalion kuana ten November ni som pasari khan sniperin an kapa sipai panhen thi thu KNDF battalion sarina ten thu chuan siamani pakau ku a sipai force somruk vel chuan motor pathum inzui landmine pariatan bai thu ngai thaila Baguio region pakau ku township a firfiak sipai force somruk vel chuan motor pathum inzui chu November ni som paria jingdar thum vel khan pakau ku base nagangi naung gorilla force 10 landmine pariatinan lo baya sipai somni thi in pasari ai tlem lawan hliam November ni som pasari ni po khan sipai pali thi in pahnian hliam le boka chung tenen chuan nagangi naung gorilla force 10 November ni som pasari le ni som pariat ni chunga firfiak sipen beina a sipai somni pali thi in pakua ai tlem lawan hliam thu nagangi naung gorilla force thupuang tu bu painchian a soi dan chuan November ni som pasari tlai dar thum le mi somli khan pakau kuatanga chaklam kan kholamatlan damdoi lam phuru piu so thi pol te sona motor pani chu naga nge nam gorilla force 10 konglaka lam bunin kan loka pa motor pakhat kap chhia in motor pakhat zokin pakau ku lam panin an led le a ti chuan jingdar thum vela force somruk vela ron thok chuak le in motor pathumena non kala chu chulen mainin kan lo beile ta ni tina soi KIA PDF 10 hlimhlop chen sipai pariatan baya pangan thi Kachin State Phakan Township Mosiza Sky KTV hlimhlop chen Captain Zoe Suatelin sipai pariat chu November ni som pariat zan da som le ni somli khan KIA PDF 10 lu zilen an ka pa sipai panga huna thi in sipai pathumin hliam na takan tur thu KIA ten hena tanga sia tani KIA la minan soidan chuan ni zandar som le ni somli khan Phakan Mosiza Sky KTV a ai in le zuruya intihlim uichau captain Zoe Suatelin mi panga chu piara la kan thona mi pathumero le khabuzor phalna license nai thei turin kan siam ta ni tinan soi Dimoso khopuya sipai reson phuru motoran bomna a sipai pathuman thi Karen ni state Dimoso township a firfiak sipai reson phuru motor boma bai ni in sipai pathuman thi thu kaya Karen ni Revolution Union KRU tenan soya November ni som pariat khan kaya Karen ni Revolution Union KRU te chetlana huam chung kongta khuwa paltlang tur sipai teral thuam le ai in reson phur motor chu KRU 10 landmine nan lo baya an motor chu chhenhe leya sipai pathuman thibok ti hria tani hetian bom nu hian firfiak sipai thanem takan thlen thuaya wangin KRU 10 kirsan thuaya KRU lamero tuma thi le hliaman am lo ti hria tani Wedlet Township sipai officer terin sipai pahnian thi Sagang region Wedlet Township Hlato kho police station atanga kalchuak sipai 10 Hlato bazar dungan thlenlain PDF 10 bomb food tipuakinan baya sipai captain le sipai pakhatan thi ti hria tani Black Wolf PDF 10 an soidan chuan bom thokna chin kan baya arsi pathum bel sipai officer pakhat le sipai pakhatan thi midang pathumin hliam na takan tuar boka landmine na ben ni nu hian ui choten akothen omlam hoin ral thuam lian le ten tong pong ka chiama sipai thi taruang le hliam tur ta chu motorin an phur tuna kan bai na hi October thachunga thita Black Wolf PDF mi pali ta na kan thung rul na ni tinan soi he bai na hi Black Wolf PDF te ba ka local PDF Sea Storm Gorilla Force te thil ti ani mataya khuwa PDF te bantir tu dalan ka hlumani Mandalay region Mataya township yongpin thanglam khuwa firfiak sipai te report pathin dalan uwin mena jiwen men tia hriat chu jinglama kongkal lai ka hlumani tual chungmi pakhatina soidan chuan helama firfiak sipai hon lo kalapiangin hepa hian chanchen lo hril thina revolution polami te manan to thin san po ama thawani nimin lama tang khana bawa nimin jing arwang muani tina soi ka hlum tok uwin mena chu kumsam rukmi ni in November ni som pasari jing dariat vel khan seroji luikama ruang munia engpolin nge ni chuka phlum ti ero hria talani lo tun hnaya Mandalay region Mataya township hian military council sipai ta chu yongpin khothlang lama in kulin revolution pol sang sang noi chimi hna an thok mek ti hria tani
Karen State ta ni som panga chungin sipai somthum le parukan thi Karen State KNU Brigade nga na area Muto District chunga November ni khatatanga ni som panga inkar khan inka na tum somnga le pariat thlengin chung inka na te chuan Military Council nuaya BGF sipai somthum le paruk thi in somni le parukin liaman tuara KNU Brigade ngalama po mi pathum thi in mi palian hliam thu November ni som paruk khan KNU Muto News Sinatar lang ani War crime dan bo chia Military Council laka phubala kani ang tenanti Rakhine State chunga poisoi lo nuna tamtak firfiak sipai tanan lak saka war crime danan bo chiat boka wangin Arakan Army te chuan phubalak nge ni tur thu November ni som paruk khan thu chuan siam chu thu chu a chuan mi puita chunga dan bo chiat war crime thlentir tu chunga phuba chu lo thailo wala ka ni don thu mi puite kan hriat ti re tinan tar langa November ni som paruk khan Mangto Township Lawngdong Kholhom Jichang khachung mi puiten no panghming phua lomnan neilain Military Council Mangto Township NNB Sariatangin lai puyen ti luile tumnairanan ka wangin no pangte telin poisoi lo mi pui som pakhatan thia somni chuan hliam thu hria tani chumini chuan chawdo khuwa kan sawa LIB zanga somthum pakwa battalion sipai te lai puile silai me po in chang tu khomi mi pathuma thiluma midang pathuman hliam bokani November ni som pali le ni som panga po set tuwe LIB zathum somli pali battalion sipai ten Kwentang khomi kum somthum palimi mi papakhatan ka phliama Buti Township tin set te town Muslim khuwa puithiam biak intlanga inkul sipai battalion somni pani nuaya LIB zani le somle Buti Town Base Saka kha number som panga sipai ten abul hnai kholama silain met puaka chenna inthen khata chiat thu tenan soya an soidan chuan Military Council chu sipai longatanga drone manga bomthlak ba ka helicopter le jet fighter mangin kan sipai te omna ke man bai mai pialama civil mi te chenna khuwa po ni tinan bai zuya chuwang chuan civil mi an thia an hliam na salheya ani telin tam chho zel bokani indona dan zom tur international law te bo chia in mishing chunga thilti sualna crime against humanity chu ni tin langsar takan tirengani tinan tar langa chuti rualin chuan Military Council drone jet fighter le silai me po wanga poisoi lo mi pui thi le hliam tuar ta chu an chung te ang bokan tor pui thu le run thlak an ti thu an tar lang bokani kum samsari chung ngai lo inlung rualna unity hi dinangai ti in NUG acting president in asoi NUG acting president do wala sila chuan National Consultative Council huai hota voizale panina National Winning Day lomna a kum samsari chung ngai lo inlung rualna dina tul thua soi chua kani ani chuan in an lo na te chu tam hle ma se kan ngai dan bul thu te chu ain ang vek thowa tun din huna rampum omte inlung rual tlang turin nget tak le azaw thoi ang bera tan kan la ka ngai ani tina soi ram hluizia te nu chona ram thar din ani don chuan ngai dan thar te manga thil ti angai thua soi ba ka kan vain pakhale pakhat tun ma zong aya in hedle in hluton na nei turin tan la khawanga ani tina soibok Myanmar history chhuile tin acting president chuan zelen na nei hnuwa Myanmar rama ngai dan policy le chin dana zirin pol sang in epina piang chuaka chu chuan in lung rol na ti chia ni kaini chu kan vain in an khera ngai lo in an lo danglam po thai ma se in ang lo ma ila kan ho thai ani kan an puilo mi mal le namte thaina chu mu thia mangai ani tina soibok ani kalimyo khopuya lung in tang mi somni le pasari le politics wanga tang mi pani chuan ni Sagan region kalimyo khopui tan ina tangin November ni som pasari khan lung in tang mi som pasari le politics wanga tang mi pani chuan ni thu hria tani politics wanga tang mi pani chuata hi panel ko zanga le panga le hek tu wangin zirtir tu pakhat le kongzo na telmi pakhat ten ni thu hria tani tang chuak zinga hian mipa somni pali le mai chia ten tel thu hria tani Military Council 10 November ni som pasari tu ka Myanmar rampumalung intangan chuana chan hi National Day tumza le pani champha den chanania lung intang mi sangruk velan chua zalen thun puang tangan chuata zinga hian man len ni chuan an khes masa angan tantir le don thu an soitel bokani kheter media in
nimin pia November ni som pariata sipai thizat le PDF thizat report ala khom danin Military Council sipai somsari le pakhatan thia PDF lammi pahnian thi ani kheter media in nimin November ni som pakua sipai thizat le PDF thizat report ala khom danin Kareni State phayuso a sipai pathuman thia Chin State Falama sipai somthuman thi Sagai Region Miawa sipai soman thia Sagai Region Changua sipai somni pathuman thi Sagai Region Swebua sipai palian thia Tanin Tai Region Thawaya sipai pakhata thi Rakhine State Mount Tolama sipai soman thia Magwe Region Pakhawku sipai pangan thi Sagai Region Indo sipai somnian thia Kachin State Phakana sipai pangan thi bokani heti hian nimin November ni som pakua sipai thiza le PDF thizat kheter median report ala khom danin Military Council sipai zale som pakhatan thia PDF lam thi report om lawani khati zong khawaina chanchin thar kan ngai thlak thei te chu ni e